Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andani ngana bishironi khair umala nikaondo mlio marumwezi ntana za dunia. Sikalelo nusifanya taratibu ni jabanu katima bianu kana haina sarjo jabanu ya bonga sina ndongo za nyumeni. Mwanao kana mna muda banu rifanya direct banu hasuala ya husuwe mtukufu watu ambasadori na mwanyasi aizo besewa komori mono hukweli zenongo ukula hizo rongo skwale lono ukana imadhamana waju hakadona ambasadori waono one saze kweli hizo rahamba bengwanga wanduka wakaombo kana garabondabo wakana baadhi ya wandu ngwanzao kele ngarabono ngori do hambe zijua jibia aizo ngarjunji ambabo kana skwale lono waju hawaze wawiri wende ndi waono mtukufu watu ambasadori wafanya mahadisi yabo shami opandua hango waliho miamborde haku suije amadizo za mtsanganyiho harmwandu walohuno njakata koru njajibi wa mkonsi amadaula kaufanyishie wakati kao ngasi harmwensi inu asina muda wa maha muda maha 20 bahindu ngasina wanaba nungolwa yao hena wakati nyumeni banu ngasina mwana yolwaya karja paro na dhamana mzima ya onesa ukanaiba ngarifanya uje mizambana ati ya ukaneleo harmwensi inu ngasina mikonsi minji sina mikonsi wa Kiislamu ngasina mikonsi wa kimilanansi ngabo mikonsi ya kistarabu ilo harmwensi inu yokanansi inu ngarona ukanaleo izono gorajuju wa kensi rabenga rifanya uje karja paro na mdu mzima ya bambarongo harmwa zijanibu zizonda shadu kana jaruo no kana ambasadori habe habarua amjuao kana zamba juzi kana barua iyo siri ya mru na mru no angazija woneso kana ya msasiri wa mru wandu araru wa mwado de mhosa mru kamru hafu wa bilinde mru msome ya mru barua ye wararu doktori kwa mcheparo shio kanale wo narenge mru ya hose mjomba mru hawendri ni akensi ado hambo kana balha kaja leo kama na mru rengo mru hasome mru barua mru alende akensi ado biblie mmono kana barua ino besho mru na mru no mmono kana dhamana hasubuti haranga barua ino hayeneza yabo deja mru gono kana ani kabati uaminifu kabati ukweli mru katsona dhamana haizo watukufu siri habanu sihone sokana o wana walo banu waulwa yawe manartu juha ndongo za husulevi enyinga mjiko aminije ukana leonga muhimo mdailie mzee haumru ya ulwa ya harmwensi ya hatu yokana imruola hende hata puloshe itwashila labo nsipia hamambuzi ikea kaumuwe mruola valola kanderoho mruola karmolevi na nyinga mjiliwa zao mwede hula mdo daili yokana ngamru ya ulwa yanga bukadhanga na nzoma hakama yo wana hanyu waloban wa ulaya ngamju wao haubadhi hanyoka kamtujua harumwe pirizo yaho ngasina wana watimizi jana wana washe wakomori kasina wana watimizi majana maili waona wakomori walo harumwe pirizo hono kamjaparo juhama bengar fanyaoje ngarishele yao kima kati ya Sarkozy ministre de l'intérieur ya kayabo have habaru harumwe mera mfara mahunu Marseille haonesa ukana na mwishele bwana komori ngangamizi wao bano mjuha mdunga na nyotsi pia mwende mwono mbera mwambaba na mdeziwa alorike bala hakanza mtazena ajali zinungo hizo kartsuono kavanu kweli rikansi hairundi ukana leori jabanu warungwa za yawe tomaya de mwana wa mndu mali yotsi tomaya shetomaya mwanadamu de mwana hizo pia nganyibanu kamja parujo hamwa muhafira na rungo madizo wanaume walo banu wababa walo banu kabana mbaba walo banu uinjini wa hatu yokaleongo do haruma maulidi hango do majlisini ya bale mwana mwana mme shewa ko uhafili hanaruko mandi zondo wazate eni sawando harimo kumbi do bala mwanae mwanamshe izunga sibanzo sipia ngaro na uhama evane mwana yazalo harimo nsinu wakati na mradi shangari juhao haina nsiwa towe mru wambengo do na ambasadori hanrongo za husupa pia yokanari ye mru oi habaja wa ambasadori habaja alorika mkaujo kweli yoka ambasadori hafanya letter haibeshe ya mru ya hahena naye ilie ndiao ni mwambeka ye godo haku alafu zangu hizo mjuha muhafiria juziman rikana mwana hatu
yangamiziwa kabati mri haya bano ya zamba shasi hanza ze faida za hoa na wazalo wa bano yode bana ukawe siwasarele ukana wandu walo bano rendo mbiyo rishemezao kasi hanza ensi wanandu wanzo siasa shawansi wandu kao ngwaminio kana ngasibano gela dhimuri jisikini ye wasi rangu izo kabati mrulo bano fikiru ndo kama ndizo showa na alo bano ngangamizi wao ngomopirizo kabati paronju ereshelezi ziwa ni waziri mzima imakati ya Sarkozy yukana ngamulwa yao wandu ambari bana rede ziwa ngamona waze faida kasina ridungu mda bano kasina muda bano ngarulwa yao kabati mria paronju habano yambe bano uche showa na alo bano mono kana ene mano lo bano wakabano kabana mndu yajujibu ya zenai wazazi walo bano leweka leo mndu hajaza nai ulatsu benza halafungu jesha mndu nguna biokana hani ye mndu nachangalewa yabo lelaje eza bari mabani mndu nangalewa muhafilu hana mwana wandu ya ulwa Komori muhafilu hana mjomba wa wandu ya mwashonode Komori wala nyihindi nabo hanyu walo bano ngamanzoke ni mndu angalewa yabo je yabo ngasihara mu binadamu yokangari ngasibanu jerenge wadaza hatu ilingwa bahatu renge wandu ani riwati haru mu system ikao iladi mu watedwa ngaleza hao shabo ngasibanu kanzore profite babone baba ndongo wao ngotsanzani baba ndwamba ngozazalia rohe nsuza babi wapeo yabonga mtofitina yabonga la demoni parese untabishe yabonga la demoni parese unimenas hasibabu nonga sarumenti sino hene mnduga na droit mmono mnaruko mtiti wala tsokana ila papie ya mwaire ngwaye ndianzi hokane simwa hoyo jao here wata dorishi wa mmono za jiri shabo nyinga aminio kana leongo jujwa unaona nziani unlapize haun unimenase ikaba nguni daze ya wezi joja bano abasainu ejo na mronziani hasindi hamrawo hamba mrujao rujo ndo polisi ya munga mwanao kana esharibe haba nuru shirihafilisha yokale uri jebano jerabe ngatsa homa ish wanungwa za yao wana shabuzo pia kamtsina muhimu nizo shezo mlo muhimu nizo siasa Komori bali mdona mru bakati hanu mafikira mzi aminio mweda mru nola piza mru no abamru mru kama peu yabonga riparao yokaleo zembidwa njema leo bora wono waze wana waju hahansi wenda wakaona ambassador kwa lelo uno ngari mtsahaoni mjuhe maudu haumjuhe sukundwa jina mwelewe mkensi mtwalie rondeshawiri shahoa na hatu baye tomaya ya hanyu ya kweli doa na wanu umwezayo vanu mrensi le utsokana leo we hazana ya bobahi mide na zayaro babanu tindilitola mndu lozala mndu ndovi mwana tsoa haho mauru kujujwa hufai ritijema dozo wana leo mwana ulo na senka rimdense namna inu ya jende maulu ndiari mwa mzinga irudunge mdai namna hiyo hokanga sina maashirini ya kamili banu zerungezunga zijiru wanangolwa yao wanashatunga balomo prizo wanahatunga balomo prizo mabani hatu wanashawatunga mo prizo ibanu de namna inu hatandi yokawe sisinga aminori kebanu udwabila na ndrabo irkebanu urdo baliliana mmono yokana ngasarumwe bana inu mmono anro wana banu hata wakaze parti za Komori izi kazi jatsabalia shawa ile ukana gera de modu akebanu wazima iliwa wanenezi lo Komori mmono sikwalelo uno yokana lehunga bo sente ngabo daula haki ngabo frokome ngabo komrenti beseva le kanso shalanai shawa ze parti za hondwa ozi kaljamenye mmono leo ikabla de mkenga bo fanywa declaration ya rogozo kana lehunga bo kandida ujokwenda 2024 ikebala e porto-parole wahe ze janibu izozo nsipia za sanganya wazima ikearongowe mmono partile wehe ajideklare abo mimi mkomori jauba hinsona dhamana nsona parti ne mabana bansi hadakoru haruma fikira fulani zedao banu mi wapeu shabo kamtsuano ka wanyi tujuru hendu suku androanjuha wadufanya mna wakati banu gartsongona batani libiri mkabanu mabanga mwana bana njusu serikali ngabi mkabanu mabanga mwana ujao henu siku ndene mna hiyo salamu mwana mtukufu Said Rijal zingozo nsipia ngarizona bana daula haki ikabanu itsabaliana bagala de monde na reje bazima ya mwenyito joke ndemna ino hatandi shawezo pia mimi miwapeo mimi amjujo udeziwa
ndugu jojo ronda nziani yani menas shaka mtswanga le boti ne le batani lobo hari harma ferin yoka wanadamu wakeba nuondola tsemvu wake hana problemu nusu anje ajalini shabo zonse pia haini sandwa adofanya mezi mili miraru ngabatsongoni haboti hari wanua vuruende hunu alafu mimi ntsona dhamana mkomo lijao ni bakibo hari njenu rajali mau yabo ndi namna yatandi yabo ubinadamu dawo yoka leo kweli ngarkwar mwensinu mraje bane damu ya heizaye banu ripuri se damu ya hatu irionokana bane shari lazimu do kari wane na siasa loko mori iritu amini ukangari wanao garifanya siasa iritu amini ukabanga sibazima shamwe data wandua plana zikamba wadesane malaho watulana siri banu hata umiso irenda bari donja na ndongo wa batane namna hiyo alorkenga sina za muhimu za lazimu kenauzia leo mtasika maparti loko mori kenauzia msando kanensi atunge donai sha ewala wanahanyu mwazabanu walomo pirizo hono waula yao iritona mriaju habano shanga manzomo ensikana unulevi badizo ejuko zirekebesha danyi salamu mwanama mtukufu turam ejuko rekebesha zenongeza ho wana hatu dasi do wazaza hatu do baba hatu do jurekebesha shabanu maisha mai yaloba nune nezetaburu loba nura ranga zeru hombi razikia yokaleonga mitayari nikebanu nikene mwana shansi tayari mwana hangu yarenge mndu mkomori hamandami shau muhimu ngamanzoe mwana hangu yarenge mndu tijenda hubi ani kabati la valori ya he mwana shanga manzoke mwana hangu ani de lokomori yabana ngamjukone sokana mwana hangu de lokomori je nabo we huza mwana banu wana hanyu maza banu ngomo pirizo tumambianu kana titundu tiparisa mwana she watimizi jana wanawashe watimizi jana walopirizo huno wanaume watimizi majana maili wana komori wazalano wa komori yode damu hatu shabo kamno karna uona mkonsi wa dini rijuhara bukenga rifanya oje karna uona mkonsi wa kimila nansi rabenga rifanya oje no wana wanu karina uona wala wastarabu wabongo nzo rumensi maudu wambebanga rifanya oje no wana shangar tumanza rikebanu rudorenge maruda ya wana wanu yoka juzi wanda warampira rijuha ala muri tundo wana babanu mwana yolelo angemra jamre makoti shatido kana uendewa wakebanu walelwana wazenza hao heki asiwashinda taware mpira wa hezensi nabo wala ya ulwa yao yafao yalopirizonde mwana shawa wala wande mwanyanya wala shabo izo karchonza rizambe zembi zotsiza hatu shabo rikansi banu hezenje mazaho wana wazalo abantu yokabo warende nro rwareme koti ala frijer kubalira ndera dua hii mabala rewani ya mwana yolwa komori na mbaba ya remwa shono le komori ya ulwa ya hafa ritsele okana ekale onga nambao kane mana rucho juha wana wanu unulevi sheyarenga shono de akibu wa mrata shono de shani yensingo yenda zayo mrialombidi wola hakanolevi bahe ya mngela demo ekale onga mrumia wa system amendi yo ya boritsido juhare wani la rolo hula banswami nukana ya kamdarenge mwana hatu faina ya mrende zila kola mria kawai ike kavuru bange hau kaja nwavinyo hau wala kaja kawai ya wela dhimuka tunambukana hatu sidena mnayu na yokarna ujua rabenga rironso wana hatu wangamizwa hula rikarna ujua tena rabenga rironso wana hatu walobanu wangamizi wao na singa sina madhamana si wanadamu ujauri rongo wao ritsona tabadhamana tinti shaswana komori riwana zetabia bizibino armensino ani nululeme mfwa kivamana viro mensino ifori ushembeze wandoaju herunde soliswa hazana kwa zinu bakena mkiru kebanu henu sikurika nomda unu risudujare ululo wana resedu kure wanila rolo komori resedu kure na rehimilia ambasador rehamba makalima ikao ani uo mrulo na moya bwa hamba hakanza balilo azina hau hakanza tulwa problemu shezo kartina haja rifikiri rielewo kana ibande namna inatandi lewori lono wana wanu emzazi ya zanai banu kajanza banu kabansi mru ya jojibi wa ya zenai yalona mwana mlebelea hajuanza msaada hajuanza yao ni wala mafundi wasoma hajuanza yao ni wala wababa wa mila walo banu wakamjabanu rija mtie mila yobanu wanungu wafanya mashughuli wanungu watoa mafuvu wanungu walozao nsi yewa wandu wao
warenga we mapesa welo zazensi waonda wa kotsinda nyima lola komori showo mnikaone mapesa ya mwelo zazensi mwelo zahinye waondo wana mwazao banu na nyimwa purisa simweleza ni banu kakabati mbaba anga simanga ronao zima shughuli yo karone mbaba ya venka ndo hene kofia ne bushu ne juba ya rambaze mwana ya mzabanu ya mwenesele tengwe la shikomori yo kabanu wa komori siri hajao si ufanya ada si ukansi si uombadua si jao shazangu zuzo ntipia kartona mru kartona wa baba hatu ifanyaza ngo hizo shomo ntibili mredi ya shemeza mbe mwanangu mjiko mloza usiku fulani balata kutujo mwana umalabirao uje unrenge mimi nilole mwana hao mwana hao dia dunga wala kae naye na bala ukutujwa hatomale mwana hao aliyo yabwe kakartutunda hizo rarongozo wana rakasina wana raparana rajukana ezirunda uzinu wanatulo yao bawa wanwana jawana narkensiro bedua na riparane rombedua ya hatu ribihizo wana walobanu rihunde namna wanu watiti wajao rihunde solisio kabla wana wajanda warenga maha mjuma maha ya wanu wakaniyo wadwamba fumao babanu juzi waziri ya karmwe ya Sarkozy mana ya beha akanjari traze ajali paturele wanai rono kabalari dea shabole ora jana jue papia ino rijuha Mwenyezi Mungu ajala ambasadori hazamba ban leo eza papia ino hazamba leo madhamana wakabo wazamba yokana yeka jarenga barua ya ibeha hazini mwamria mtu hazini shahan rumu mru ya bale barua ya mwere mwone sabira zutsipia yabo ndibana boko wangazi jawo nezo kane msasiri wa mru wandu araru msasiri wa mru de mhosa mru kamrafu de msoma mru barua de doktori barua ila siri ya mru na mru mmono kane ndeanikiwa haini kamru vaheola mru harenge barua ila hafanya haisambaza kajaone sokana ngeladhimio yaelewe hauya wonokana ngarifanya oje hauba vire mahadisi kisiri ko unda wasi hawasi wa unresoliswa heza ngozila shaza ngozila zisambaziwa fitina linjia alori kankasibana karchunguli lo wana kasibano wanatumwa jao prizo kasina wana washe watimizi wanashe jana walo prizo huno wawa komori wana hatu kasina wanaume watimizi majana maili wawa komori walo mo prizo huno yezo ndo bia himazamba shawe mwana ulobanu katina tafaida sisi si uona mrujo zana ikomori no tujuru mru legirulolo kana mruka kubaluka hazanani shahunu kasina ila niambi yokana hamabanu kati jaman simile mwana wawoi harende hahinru hamabo wawoi hashindewa hangu na boyo tsinde namna hiyo ganyibanu nyotsi pia ngamishao mafundi watu za Jibrilu na wao ngwasomesao wana siku ngwaronesao za hadithi waonesao kana ani Mwenyezi Mungu kana ushinda yani abukana ganza wanze mwanya nyuho hamende luwanziza wewe haho hamende luwanziza wewe roho yaho hizunzi pia ngarisomao banu ngarishiyao ngaru ambao la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhika nahmin mzimaru mwanyi simpaka mranze mwanyanya hamende heli yanziza wewe nafsa moyahe hizo pia ngazambao bane mafundi shawakati si ujabanu bora ambao rongo mrashinde heshela hadithi haivuriza na hizo pia ingamfikuru kama yao majibu yokaya hadithija ka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhi kama yuhibbu li-nafsi hizo pia ngarona mela ala majibu karona wandu banu ko ngwadunga udarasa ngwauja karono publication za mafisi za hirini ikongwa zitoba na ungo na wana ngwanzoa nao wakendo maulu hizo banu leo mrujo za mwana kakashindi alela shamwana yo julelwa ni societe izo pia kale unga sina mkonsire ndere kansiro mbodua iliwono namna rijushinda ribire hosuwa na wana lewe ito shinda ya lela shemkini shihemu ana heola ya shinda ono ya one namna nrajina ya upezo matumrajina wa malezi mrajina ka nguono na wanrajina wende suwa onuo ya wesa nga rijushinda rihifadhoa na hatu wakamrujo uza mwana hajuru kagamidhamana shemwana ntushindo mlela ntushindo mtunda na we mwana wao la kartujua ngujoka raisi maudu kartujua ngujoka mruori isaidia maudu kartujua shasi hansukana hedi mruna tuangale wahai yawo yotsinde heli yela yawo kasibanu ha politiki ya komori shakartibanu ha politiki ya hatu ya ujitaza ajali ha politiki ya hatu ya ujifanya tartibu wana wakamwa malezi shanga sibanu kensa ha mabotsi lotodoka weijao na panu ranzila rambari zingara kartu amini ukanga sinkonyo nzima shakarivuna nao
karambao jao karipao no beha kasihunu karsina tarundrao ranzono ndisembwa na inu kabatsa tambano kwando hindrao wana shangasi banu haushindana ngasi banu haulapizana nezatu zeribira eyaboje ebonge hanza ni finalize harumwe mada hiyo sijopara au sijomba wala madhamana lo banu suwa de madhamana wa kistaarabu suwa dala madhamana walo banu hakimila au suwa de mafundi watu riketi rinyamize banu ani haruma esondaje onu kangaleo kana mazababu wako mwero wenji wala obo sijubanu hakufa riombeduwa riwone solution riwone namna rijukofa dugoza husu siasa aruko jujukaniyo sha wala na hatu riwone namna rijushida ribire babanu kamwana ukeni kweli nde dunamu iso wanrafuze moho kabati mranzo akensi shema makalima kibinadamu kabati mranzo akensi isho kana enga rifanyao ekarundu solution shamo tsibi libo namba uzonugo zenu utoni benza gotsotsa hekamba shahangu ni beshea wala ngombo jawana balaya ijao ebo karjua vanseje mimi muhanado ngolenga mwana madhamana mafundi waloba warongo wao ngwatsongo hunda wandu wamba zikamba za hao nabo tsinde namna hiyo yabo tsijao tsilele ulekeza yokana ni sarjona manyasi haufundi watu au mndu mzee watu hemiba ngurongo ritsotsaha mrongo zijo menya hau rambeze bizahe ili ripeze ngo zilaze mvu yabo binadamu dao nonyotsi pia hini mndu gusalimishoro hahala labo masiyo kachuju ezo Mwenyezi Mungu ajufanya shabo izuzo pia mndu balo rohombi na upeo batonza bujajusa batsone mwanya ngabo mndira ndongo za juice yani revokali amba kwenda amba abi bangojo ke dunia hapa hino kabati mndu ajuse matsone mwanyanya nizutsindrabu yendo hele rilio ba mndu mwanzo yaone ndongo mmono yokajuze mwanamme wala yafanyasha toda shila mmono ukawa nadamu waju hawinji heni mradunga video haterende hansimo ya mrasa bende duna weso yokana obanu baloi yondo banu risisi ya miyao riremeko tsirono kabala ndena na ila ritsehe bari banu mfale wote lemfa maudu leola haba hapari hananeze mgozila ritsaha yokabambuhe hukuma no mmono ngawanda atawaju hawakahumanilia wababa kana haki harumansi ya Kiislamu amande atu alorike mru hamadu la parisiwa ya ladhimukele warengwa hukuma yokane nijweshia ka harengwa hukuma kanofanya za ngozila shale ngoli harengwa hanswa yabo eke serikali kwa jelewa mru hamadu la warengwa hukuma nziro ho zero ya ufanya maudu ndugamanda zinzitsibire tsena shabo mru hamadu la uyafanya za ngozila ngarjona bana mezisi tarlia rohe ya mungu jone sokara kweli nde duna mwiso na mikanga minuka na haini mruloba nudo vama na kama ujo hukumlwa shamdu na amina jangale wayo ka haina wanadamu ujo hukumlwa bahe banwa zalitsile juko hukumlwa yeche so nti pia haini mrujo hukumlwa bahe yabo izolifanya ndazi na ile la hele jibo la dobila Sulemana tujo bala Sulemana dobi wala zuki watu la mumde yoneso kanala wa mruna ono kanutsinla umu shaji aminu kabonla umu shatadu jila umu baho baongo jo hukumla baho zonti pia iladhimu ko sisi ondoka baraka irudo kwa wakati refikiri ya meshahatu ya kibinadamu reshelizizana bazenu makalimanuga bakio bano karjo ulawa risukanse harumarungo za ulaba yokanabo mria ona mru yatujibane mru wala utsahombizahe yambe utsahona mna jumpaze mvu utsahukumanteri nziru ajumambia shawala yarundo nai yaloro mopeo kana unjia bala shawala kujumrenda mse wala la pizao kujumrenda mtukufu shawala yakansia oneso kana narkejao na rijihifadhi na rone namna yovira shilati hiru wala marensi wala yajao wala bizi wala jao zone zo komenteri zila ubana yabo utsu binadamu andokana baraka ebenge mavamana hatu na mwele ukana leo ritsidwe juha inabana rjuse hunu bajuzi rikabanu haini mjibanu kautoa wakautoa haina mji haina nsi wakautoa malibano ndera kansi rifanye msiri
Shabu karti tayari haina nsibanu rujuse wandu madhamana wende wa unane wabalewa jiwarambie ila namna humkwensi watu na ila namna rujuji hifadhi na namna ya hedini ikawa ndo riloni yobanu risomesa wana banu rilona mila banu rilona ustarabu banu ebanu le wor tuanzo kana ngaranzao rike banu yokana ya shida ya Mwenyezi Mungu muhifadhi ya soma hauya lona ustarabu au lona dini hauya dafanya ada balaba holando kutoba kinotu kufulaba shakabati namna ushiraja ya mbio wanyanya waone namna joshira waswili yende namna lobanu yenge emavamana lobanu mwamba unga mju hao hasibabu kadhaa na mjuhe ho wana bo wana ngangamizi wao banu adha kasina muda mashiri no mjabanu wana ngangamizi wao wana kwafumu wao banu wana ngangamizi wao eshawiri henry wana ngomupirizo kabatatse walebele abantu wendo hapo norejei shabungo joja wishe mrumenza roho mbi yambe ande hali alela naende na chitupuri yabo cheyabo na tindi la tsulili lisola mundu lozala mundu ofyoro kana baraka ngafikiri ko pande huo si sana tsiubiri watukufu ambiroha mafundo wala nafikira ni waonao husu ila namna ya hatu ne bana na doni yoba mwenao zenongo helizilio sikatsibiri babu mandoni si babuwa shabela timaro ni sane bano do kana baraka gasibanu mruge tayari ya kensibanu ya laumu mruge tayari banu ya kensi ambe rungu za hangu ya nde mruge tayari ambe kada simambiani banundu yokana siwanu rongo banu kabati mruko hani ko dhama na jemi bana rongo shemu namna mjitoleo ya kimwana mkomori yokangu imobanu ya uneseze fikira zai guimobanu ya change rijanga sarmansi yenu gamjoka na hunkarja jarifanya siasa shenu namne kao uambu banu rijuhamo wodu arijusamo he system iliyo rijihundu rinja haramo pia yenu kararongo wao banu karambao tsinde namna yenu karambao tsijao haila namna ya homdungano nomnyeshi wa hatu karasujo turu kwensi hatu juma ukansire fikire namna jushira rifanya eju kwanza kensi ala pize mundu manaka mina mundu na msinyale banu henu siku na habanu tina humvumbua kansina hanja nvumbue mundu haina sana habala dhimala pize shangazini ngano naye ewenge ngasivanu leo ngaro nao kana emba na inuje wanwa hamandeli na mambiali wakaze parti za kabanu ze parti zo zija zitsungu wayo kana ngarirengao mundu mzima erimakili haramaze parti zinu waja heni mraba kile parti ya homoni shari jari wono kesente irone kumredi irone dawla haki irono ye frokome wadi wakansi watsipia wahansi mdu mzima nadi mtukufu hatu Muhammad Ali Swali hajao hamba hafungwa mana hakaho ndani haikaja kabjurua wajawa hanso dhamana kama ibaraka Said Swali mtukufu hatu mwibaraka Said Swali badi ya bala haruma yemrurongoleyo emikwensi yani wandu waoti pia yemruwarongoleyo razida njamono leo batukufu yokale umruge tayari yani wone miraiya na baoze fikira zangu mriende shaka msuono kana ilan rongo nziro ikao yipua yokana mwono kana parti haruma zila janibu zila zote pia parti heleo ideclare yokan 2024 genda haruma election dabo mwishia yokana waone sa ukana yabo eka azali haroha ibanu siwa kumorisi malaba ibanu 2024 sharia juka urumishi afwan sharia juka urumishi habare swa vote isho sharia la shino azali ya vote yawe kazali haroha abahazali haroha 2024 kama nzomo ndemo ya revote yanga modo haru masharia ndashi ne sharia isho azali hashi hansi yabo yona mnekao mkwanza mjikuvre yokahamabala nyinyi nganye dawla haki alori kabala kamsi dawla haki alori kabala mtira ho nyanyanyi parce que kamna uja mambo kana 2024 karando haru mavoti shap hasharu tipakazali ya rohe ai yazali uro hoje ne sharia sha 2024 kanga bovoti isho ne sharia azali ya shehansi yabo mrasubuti ambokana ritirahi wanu wonse pia ngarenda uharuma voti yawe parti yenu iladimu ya ritirahi wanu pia ngarenda uharuma voti karitsi haruma za ferizinu iyongio nyangu hana mimi raia ni hima wano nesoze fikira zangu yo kansija hao kamona wakangio zivenu hakaya haina mundu uelewa
uelewaze nungo zinu kapati namna mrajo kansiba na doji declaro kana mimdu wa dawla haki yemido nonga mwenao watukufu heni mrago wa samplana kapati namna ya mdunga mzima shanga mwenao kana leonga rujuhore ndeba na ndera rele kio pari wanyi kamjele zao yokana waloko mori kwa tsuhima wahimaza nungo zinu wa msediani imana leo mrielewa ka waloko mori watujuha juzibano Abdala hahimi hakaurongowa shezo ndabo we hakaurongowa mkawa zima Abdala ndara ngwafungwa yezo walobanu wafanya dazi izo walobanu wafanya baada Abdala ngwafungwa dazi no wasa yezo walobanu wafanya dazi kelo wakomori kwa jaju yabale mkomori kana kaunda ajo heone Abdala hare ngwafungwa ne bana yunu wanao ndo alohunu yedema udende afungwa kaka numria mwanilia yabala dima walale wasiwe waloko mori ngwajua wena mna zambana zinziwanwao ngwatsongola la maudu wajuha wishoka na haribanu yedawla haki tsambalia ngabo grupu mbili Allah haribanu dobi hano mahula haribanga basirikali ngabi yaboloko mori bahe yekatsida bayokana yende ya hime yambeko ya wane handogo ya tsosurinizo yonge helirelewa dukane wanzo yake raisi uyo juhama udu ya jipresento kana ngamjoka raisi 2024 ya baba siwasaya rikansi garlinda ordo shaze programu na ila namna yokana mwendo 2024 abone ne hundra ngamjofenjao amjobehensi fulani mono yokana juzibanu azali hamparani yokana rda mo dialogue mjonyo pia leo mjideclare wo mambo ngamudu har mavoti 2024 mabasi karsonda mo dialogue sinae bakarti banu hanu goza voti yejana jele woje shabole kalima la jana jele woje gujona mrujao yaheba na ndrumilielo banu jana udamba ngawe dawla haki leo ngawa azali yebanu zinu mziwana ujana jele woje banu yodi bana kaungaro na ukangana bila nondra abo amazana kuzinu yode mane kongara sisindia wa haku harumo ila namna homa rienshi karangala umyeshi wa hatu babanu wandware la pizza banu kabati mdurongo banu yahunde baba hanu yonde plus kabati mdurongo banu yonde mdrabe mdrale kume yewe karangalia ila namna humyeshi wa hatu ndrati jebanu eni mnukanta jono soka yende mstarabu gwimo banu ya tende yeze ngo halafurike wo starabu wo urwari biri yabanu owana wefungwa owana ulwaya kartujari kansi jema tsijubanu rija banu zila rarosheya hani mraja hayo ne aibu yo hao okano winjini wa hato ni mrambe mjoba hakajao mrambe mwanamsho hakajao mzazaho hakajao wejao izo pia zambisha ngole bango lino asibabu de siasa ino asibabu de siasa ino ruanoni yo yabo mruguju kahwelewaje rirengero hombi ritendeza usoni ndema na mwanao kana karuchu buje wo manga wabaha kotsina rongowo wakamyeze mu kana ukiri ya unike na wewe eroho yaha ngo twanze mwana wawe yanje shonga yafepirizo wahondo yake hindu yo kabati namna Mwenyezi Mungu yajoja hudo unika na bongo nzowene wa honai wenge akamonokana rija banu njara mabotsi litona tamana analinu botsi ngamonao kaya sisi rambo ao jana jele oje ngamonao ze parteli zilio ngamono sukwa leo ezajiri yukana leo va manangu hebo kana vanunga rijo henda ramaze voti za 2024 shasha ruti pakazali haro yabojea ezo esharia isho sha 2024 wende abwende washifanya changarelo kana bakasharia bano shimenyewa shizilo azali hamparani juzi mtu raisi hamparani kana ndera kensa ma dialogue mwabaka mtsuenda abamji mjideclare kanga modwaro mesharia shela alafu mji mwambe kahasharuti pakazali kasi yabo yazali kanunjo kaboje asibabu nsimila nansi linsindo mji wa haho linsindele daho la kango wehimo banu ambe myamando en 2024 e parti nugendao shabo sharuti nganzo yatsikea hasibabu na weshari ende ya shehansi wafanywa dialogue juzi isuzu pia mrongono kana ngabandu ya madhamana wachungwanze wono kama mkomori ekahono kostu mwa wetsone ndinda heshia shasisi ngarudunga awe zenongozabisha obano yokana zenongozabisha obano mukatsuona udhamana hata shanamna yokawari mebano replanisheo redesign heni mndone mwa nyamarensi rilanerisi herijoba tasi ridunga namna ila wiyo ongeze ngozabira juzi
zinungu zabira juzi raziona zabira leo raona zinungu zila miamba mfikiru kana ju kanze damu manifu umru tsuwanze de haruma namna yende atembeye hawende ade mru banzo ade mru hawende ya nsujua shamsuono kana bala mzinga ufuha wala timru jao sha ilati parti ya mru jao sha wala dola dhamana bomwa mtukufu watu mwanda swali yamba kana ujo utenda mkonsiula bagezi mfungoni ngarenga wanu parti urenge mru partinu yatende mkonsibanu mjamone za jiri yawa ba mru mbajina ngodo yakensi abe sivirle fundo yilo riono nyumeni banu wandu walo banu wa parti ya jua izoamba ubanu banu narkerade banu karumensi atu sonsipia leonga banu ambao banu kana banu kwele diktaturi ngamunao kana banu lewata razilo watifanya manifestation jau kareshelea unro ka amedbarwani saya kaya ministre de l'intérieur wakati ya sambi yende mru wa yazia bukakatsina kabati ruhusa ya mru fanya manifestation armaensi ila kampani ende waenda tezi babenzia haju habangushe mezo nende ebaya partinui kabanu ifungu wandu kabati ya parozamba partinui kabanu muono ka general Salimu ende akazi fungoni wala hata mahamili na washaiu kabati ya paro mdiwa sasa ngoizo zetabu zaka partinui kabanu muono kabajaka maji kabajaka mafura ensike humu izo pia kabatu zambo partinui kabanu kadha riuzone so kana karna uparojo arinjie moni waroza mahakama ya sambo kasiti mahakimu na wezo pia wonandwa habanu ngwambawe namna izo ono masula watukufu nardirinji wakataba mjio mafundo so no mri akawania ya mtukufu watu sambi harongwa jana basi hakaudone sokana azalika murongozo azali chao azali ngojona ngamparo serikali kanga amini ke video yinu gejohoneha mahma kana video ngejohoneha amparo serikali yo kamano siri mo banu rongo wao iskari jema banu haisimu ya mndu sharimi banu hensi hatu au hifadhi hensi au jailia heni dhamana juko jabo ya hunde maste na mkera dodoka na baraka serikali ya kamili ya hifadhi ya hatu nyimlone hifadhi ya hatu lejeshi la hatu mstopeza ngozini babana ekale umru ajemi banu udo azale namna yo hambola mnamwana ahe ni mrungu zungulovolo volonga mwaonawe zo wandu wao kamtua stope mwawabohana telefoni wao ya weju kwa jamaa udukana hura mastehi ya ukana leo nguremo azali bewa he hafungwa hadwazo kama uduzembio yenda ya hunde ya rengazali ya mfunge abo mimi maudu hawe mrajina ekaja banu ngudwe wa eraisi wahe hamashile ndo stohindo yabonga sinati shanga mfanyene mneno bamjonda nduwenji waruga jona kaminde msubuti banu bamvya wandugo wanawe bwana yenu hanza waduhunda wandu ikawe show wanzao ndo kama la pizo na wanarutsi hindu leo mra hunda pwa shansu amerikana leo na janema banu na de azali heki asinanza na bonga mashelo kawo la ya mwanzao yakaena njana kajarfangla rongo yabongo fikirukana bangu maudu ekawe mumdanga mumfungu wende ya heya hawewa hahonde ya heya yabonga mkarajoka banu dumbani mafura hawanga sina surete kana maudu yezinu yaro hanga mjiko rilekezi zaledi mamrilekezi zolozi rikewe madahu kopia ni zendrabu maudu yero hamro mjamrange nyito jokena mna yinu msimrati jari hiyo ya bure banu ndori rambuda za Facebook ndori la pizza no de no da no la pizza ile mwanzao baba no maudu kamtina mtu ufanya yogare aminiyo shikomolisha tungari juwao karesheloma kati johari ya hondezi bahaja kaurenga ka unome wandu harumami jitso kapitali no johari una hamdu tsihiru karujokensi hatu si uvura yenkasi wefoba ju hatu yabo pakanso kametsame huli mjini pakanso kamoroni pakanso kamfumbuni pakanso kamjao shasie mijimiro jina ila sikana nzaru waone haditso jema wahonde ba posto baba hanu yende mana kamona ukata wandu wenji bamvi ya miji minji kwa dunja zenu ngozinu
yokamuunga umwenao kaimbana hili uwa noneza kapitali uko ndo akunda ze faida hakuo harumensi ya hatu yabole umda tijebanu hajakansikana ngamfanyende azalini menase banga mjonda nduwenji bawa ndukachono kami msubuti ulwazo kana kutsuhanze wa haho yokabanu leo mrieda mbaba mru huida mbaba wa wanru bana wendi wada mbaba haho yokanisa njoja mansida mru sana mbaba hangu babangu adeziwa nsilile ukamile na songeza baba hangu ya adeziwa izo pia mlukatsunya mezasha hitwa fikiri ngia haba yafanya video shanga muhobano nifanya video ndazari na bejao lafunga riparawe serikali ya hatu yokabanu hifadhi tsubuka rembe bogo bajuri ziya warati njo mahakama shamanu fitina lo njia hana rongo ena mnainu makalima daristehemu wa heda ula yendo lo yabo sharitsuwa ni mruja wa hayabanu hadwamba azalika mhabiyo azalika mjohane se video kyo habari za komori azalika mhabiyo na banuja uchamjao uomwanili yao katina rifanya benu mretse mtijemri barizima hiyo bau mumwanili yao mambo kadha katina rifanya yembaba wana sevre ngule muhifadho banu aliyo ikakweni ngudhulumilo mnyezi mbona mbe haki shaitsike banu habayinu ani banu izo mfanyao hama banu wayi anunumu juza na mkabala mfanya muendelea leo azali ulo banu yabu kanari mdona double nationalite kanojo votiwa imri atende ya janeza ngo hizo sambi mfikiriro mweshelendo sambide atende ya janizo yabole urtijebano mrajambe bana ado heza leji bamwanzo hondre wandu wajibi waoneze ngo zinu ado mre makoti na mtawe babanu sisi simesilamu ngarujo hufa leo mdatijebanu rengo kana kamjuha banu ni meni pemru ni mwehensi ndenge foto la kichafulitie siwono juzi rimi banu rwano kana yo haramu banoronga miziwa ba ngabo wanashe wafanyo jau ngabo ana mafanyo jau ngabo foto lizungu video zungu lo yabo mwanamsha akaurazewa bahiru ono komanteri yani atarado jibiwa ula mkate ula jau wako mori walo yabo yango fikirukana raili mrana gefoto mana lali partage ngo fikirukao halala hawe Mwenyezi Mungu yokangono wazi amana mchefanyo iraze wawe fanyo urengo ipartage wanado komante kabala ngo hundondo maudu kujuzisiwa sisi suona ma usilamu watu mrujo fanya heli yanzao kamjo fanya heli nanzao babjo swalela nshanambe Mwenyezi Mungu nasamihi na wezo pia ukaili ukanaba hundre huandu banu wanikandu morali wakidini de mafundi sijona hama wake haruma ila namna ya hemalezi ya hedini rano karikamweze hadithi banga warotsoelewa hele dini ya koladi mwiribalie bana makwesama nale mwuka nulawa karijatolo nyongo shanga bwezila namne kao le umrugu ngekebano ruone mana mshe ya dorenga mafoto ya batane namna hiyo ye partage behuwa nashe wa sheo walona ruwa ume walona wanawalela hao wahima bado fanya commentaries namna hiyo shabo hizo pia ekatimiba nga mrongo namna hiyo yabongo do hatseshe kamba shahamu unstope ngo ndo harama mahadisi ndo harama mirongozi ukanara jinyongo ukamiti mtukufu hanu wadezo au bano wandu wasoma mafundi watu na nga made yao bano kama lapizao kama onoro tsihindu wanrongo bano karizonao fudemane ka umeme mtsu kabana unumsomo shaunu masherezizano ila namna ikao ngasarmwa omwendo rulobanu kabati mrujuo banga ishoritsa haundashi sido pande wa siasa sido pande wa dini sido pande shap hedi mrukutswambezwa nzao rono juzi wana telefoni maharala ma journalist wa mahakama ngabo wandu wakansia watadu ambo kana abanu hama unumpira inde bonga junja moleba kiala bili abani chau na balibala zopia gela dhimwe serikali mdegedwa manahanyo babanu msajaja ujutilo abantu le fitina ujutilo abantu duandu alon ma journalist na mangale journalist ya lazimu ya karmwensi ya jokana geneze shari juzibanu rane jatimisi siwono hadisi ya jiribanu yokaranga mwana mme besenda ranga mwana mshe basinga umanyasi kama mtukuzao ku stay kala the stay haimibana kaurongowa basi hao nesokana ngamvumwe mwana mme homjini hao ndetse mwana mshe bam lazima ki respect ni respecte mwana mshe tijao sidene mnayo kuno juju hebanu wambo kana ngambi banu ngamvumwe mwana mme ke mwana mme wi mwanzinzi
wansinzi kwa jarume mwanamme diare denai hoda weni hahe kwa jamruma yabo kuno ujo kansi banu uvumbuwe mji wa wandu wambe mwanamme mwansinzi chako kuvure mwanamshe utivumbo hao hasibabu no mji kwa jamruma noga mji wao kana leo mri nazike horohonu kanga mjokai mruwei yemmala ni fulani wakama nu haine tendwa shi shavira mri avumbula no hao walau mji usaliseha yabo kuno ujo jamanu wambe kana mkuvure mwanamshe hani nimpesheo alafu mwanamme kakuho mji wa haesheo ala kuli hali awatsinjabu ikajarumano hao mkilishokuwa hao kwa jajibu zanunguzo mwana uyafanya kwa ujo ambao mji kamili watujwa mangaminga unaenda huko halafu mrahema na mbeka mvumo mji wa hema na mme shansu vumbo mji hema na mshe keradhi ikangare hao banurongo mranyamise babane makalimari ambao bango jojo honda nziani unde mra huwe kama uri wakamvu mwansinzi hao nziani haureme yokambo vumbo mjini hatu ngo jipermit vumbo mjini hatu wabe kutustiri shango stiro mndu mzade hasibabu na wemru wambongo weva maana ngo telefone heba urabe zijirio utivumbue mji wa wandu kwa jamruma na renzi wodovumba miji mwana arenda nai wala kajarumano mji ula na remvumbe simwa hahe yokamru fulani yopora mru fulani chariti vumbo mji bao mji kwa jamruma leo mri nasome Qur'ani ya hunde leo mri nafanya rongo njema uvumbe wo mji hizo ndeza lingana yokananga mwanawe miji hatu haina rongoza haja wotobe habarua leo mbona zo mwana kwa beho barua mjini hula waliwa nuwede wanu kondo mjini hula hairi deshe ushaho mji nela hindini ya no taratibu ya ho mji yawe kale onga jore kansibano wandu wabiro efanyeze bizino rewa tsanganya ne miji yakonga misalisa we miji ila ketsungozo mauru kwa beho barua mahala mrabe nsondo mjini ho ba mjini ho wachafu vanule ze tabu mdugo shahono kana kabo miji swando lohono kabanashe kwambo kana mwanamme wa mjini fulani wa ujao balo mji wakwaje fanya zenongo shola mndu mzima arenda naye yenda tirahia fenja ya wemru waletsorenga kao mji ulande heli ya hao yonde mane kao mrukado vumba isimu ya mji kamurejezo dingoni yokajuzi kwa kauvumbua mwanamme wala kujajo kauvumbua mjini hao kwa mjini hao haule daula kwa jamruma yonga amkamisiri shekale ngovumbuo mru mvumbe simwahe mvumbe kazalo mwana mmeko para Muhammad fulani au Yusuf fulani umvumbue ba jelu kanyuwa na turamu yokabano nyumfaria ya vumbwe ya mijata kakiruvumba mji kangwelewe danger yokahukabano ya vumbwe mji wa wandu kijukirima udimtama problemu yakavumba mji shaye haba mru fulani mwanamche fulani habaja basi wenge sikanzani biro pade huo yokana mibwe na wone video njajibiwa intabisha kamonoka hosikitifu katina watundi walohano mwenzi wa hifadhiensi husoma kalima mai ya birao na ila namne kwa mwanadamu mujipermete deo nesenongo ya tebali balar mwenzi watunokangu fikire juka ujamaudu shabozi zonsi pia kasibanu heni bizilo mwenzi zondo rema kotsi shakartu shukuria rarema kotsi hamwaze njema rajifikirie ngala dumwe rifanyeje engela dumwe wana wakeje emangala dumwe kadha sharkan sibanu kabatsi janibu njema itsobanu dini giovano wanradini ngovanu mila ngovanu ustarabu ngovanu onro kwa turifikiria hata shahosikitifu riwono kale hainansi ijuha irambia ndo ambasadi wende wakensi wabekare jajibiwa habaru yabeshwa mru shakwa jaju jana wabakare jajibiwa bwana tungolo yao kare jajibiwa bajuzi bano rulilwa mwana kare jajibiwa banga sina nashe rawazabanu walo noide toma ya walo pirizo kasina na hatu walo pirizo tumizima janma hivi yenga rifanyao riwenemera mabano rijuherende raone zurifanyao riwono ngamwana msenegali yavurizo haruma mro Paris hata mpaka daba hangu wa Senegal kwa tukujo wefanya manifestation yabo ili wahunde mahakama hemwa na hao umwana mzima kujwa basi senu siku hauhena mwezi wa beli tungoli lwa mwana banu la rasiuha ranzuri hafile na sirika na siasa lokomori na kama nawe marunda yokeze mvuma afanya hunoneze mbio mwaenda neze majilisi mwafanya mmono kale oba jo party yabo kana ngwenda wandu 2024 wandu wa mweze vote na onde madhoma na mwansi yabo nezo pia ngwele wao bao yabo leo mratsono kana ba wongo na 40 wongwele wao bao walohula yokabanga sihunu kasijani ijumkini shakawa la ngwaonokana sirlo banu kana bila nondabo
ukakabati uaminifu atamwanya mru aba he dunia ruloni mruka tumamini yabo wala kwa jojo ukansi wajifikiru kana heli ye bwane wono hono kabati uaminifu kabati jao watuna rijitenge rifenjao na mwono kaye partide ya juu haya haba shatsindaye yabo mkinisha kaye parti uyo iwono kana vanga bonda abungela demo rifai tartiburi babe se solution de karende harma voti rangaleze problem zilo vandu na unekaka tushenda rizito au kadha yone mna mtapalo ya hensi yokakabati mikonti ya kweli shaula ngutojo hapo habeha wala jo hambejao wala wajivuruhunu wala ofenjao zenongozi tambaliana ngamona wala ndwali wengeti jona keradhi renti wodola pizana hanano ngo wa siasa wa komori reshele o wana hatwalo banu ba karperdo wana wenji banu zenongozo mafundi kanyi bakabatu zambo kamju haromba dua madhamana maripara ekale wesarike na mtosha rafanya sali mbili wanduo mbadua ya ho wana walo banu bakabana zihe au batsina dua raomba dua heo mahalani pia honorilio rualo pari rualo lio rualo Marseille rualo Nice raomba dua ya ho wana hatu miezi mwe ya uno wana yanjelia wakatwa manjema raransi otokana leo ye mwana joka holo bano rabelo bange alorike amadizo na hamba ya ulokomori yarenga subuti yarenga shono ndia lazima ya mpashe hitwa hata shalala pia yensingwenda yeshetwa shenda hono bidilo hono ikebanga aminuka la mria kawai umri avura bange mrenda la tsamru mahala ya mpashe hitwa ya mlata mahala mafikiro kamria kawai womrulo na roho dia jufanya zila ya upia ndo levi yebenge yonga jufanya ondo wana otipia yabukana ujuari wanile ulolohula kana ulolevi riju hera bekari wanile ulolohula nwana tungo banu gari wazayao banu na banu ya zanai kajanza ya zenai kamkara da ndokana barakaba tindi richola mduloza la mdundofi reshelo wana rezao banu rele wana rejo hamungu rombadua mwakansira wanena mnarjo shida rifanya kanyi wastarabu banu kabonru adini banu kanyanru amila banu kamno joma mnde mwatsabu semwana watuno kamlele mwana kamno joma ende muhabili mashuhuli mfanye ukumbi mfanye maulida watuno kamlele mwana wala mwanzo mnde mwafanye mashuhuli juzibo wana wanu wajuha weda wana mpira dwende mabani hao ya mabani hao wa Afrika washida wasulibala ritsore makotsi no wanyanya do walo banu walo pirizo wanyanyao do afao banu wafumao karikara diritsudwa tsukana leonga njo kabanu ni ureze faida shaze jambi abuzu tizangu watukufu ngafikirukana sisana tibiri kia sina shinda harumwa zila namna naonekana kamjojitekeleza banu nsunjia masuje zinji ndiyo tukwanza nje banu jeni mwene sunukana leo skwalelo wakawaze wa hatu wajua hansi ili wende wajue barua ikawa ambassadeur haiveha yambwa haiveshea mndu wazini hae mwishie zona bajuze video na babanu wenye watoza bazila wizo na za babanu wengeti onokana ala kuli hali nsudu wakati akola de murdo juha hanano ngwa batani na singa sina wanabanu ngwa ulwa yao kasina wanabanu wa mupirizo iladi mke waze wa hatu madhamana hatu waonao kana ngwa wa dini ngwa wa starabu ngwa wa mila ike wajuha waduhe da mwanano ngwenda mna hiyo kirtasi ambaye mndu abadilwa le zina uliona mo shawala wafao walomo pirizo kwa tujuha rashemeza sinji ambabi harumwa ila namna yaka wanungo banu karsustehi ndungujo banu ade azali hampasheo katono kola sana mbaba hahe katono kanaban leo ubotswanza azali mrongo heizi la namna ikawa ndo yafanyao shauti mpesheo humdea humtuaze nguo bango juu kana maudu uo manzao kale huja azali mauda mjohe uo manzao ni mde namna hiyo yawe ladelo dungo shokana mri adam baba wa wanru kambaba hadeziwa bale ya mdea sidola shandami na stehilane baba nsime silamu zindugo za kidunia karnaka ubalaza nungo zino da baba hano shamnugo jobalia zila namna ya hahe zila arenda hini mnugo jokaulalawa eche banweni sarala ala rajo hapo trasi laba hati manadamu yanikiwa sila laba nsijo hama urugo trasi sishelewa ilaba hati ya uniki wanifikiri yema yeshanga ngayoche yenga lazima nifanye Nyezi Mungu ni kwa bahati hena usiku lade mana mdungu shokana imri hafa ya soka buri nibe hekenda uziswa kaka jaka uswali kaya kwa fenjao yeude mandokana so nibe habengo suku zimendena dena habudi jamba sazibiri de mana kaini kamra halala haju hapo trasi ila mra ni kwa bahati ya kensi ya fikiri
wengezi rundao banizo tsipia garundao bahatuka ngarilala urishelewa lokatuka tirafikiri ila namna ya hemesha hatu asivana ngamona uke siasa ngiyo namne kawa ndukwa tswameni yana yabo yo namne kawa na rirensi ndunguzo kala no urjerkensi bano so dopula na sheo no dezanwa na shahatu no dezana jao banga mona uka insinge tsugona na ngamia katsungwa ba jao henu sikuwa juhanzemra jina ramba jao leo ngula tsuwazengu juzibano mona za video za vira jana bala wa video ya mwana msha wakafanyia yabo yotobia hindi na bojuzu dora wana ukana ibo wanashi wanaume waili wafenja mono habo watso huku maheza ngo zinu yatsinge tsungana no ngamia henu siku Mwenyezi Mungu hani hamnikani bahati baadhi ya hanyu alhamdulillah Mwenyezi Mungu hamjeliani kamtufanya tobia mandizo kamtsikadha ya wanrombele ya wala walowa hii dua Mwenyezi Mungu awanike ushinzi wa ushida wake hamanda nyingi mlo wanadamu watukufu ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.